I pozdrav svima, evo danas je 1.6. mi smo na 4. Zadarskom mega mitu. Ono što ste vidjeli u početku je bilo moje skupljanje sa svojim dragim prijateljima. Mi imamo neko naše društvance. Autoklub, team drafting, tak se ne zovemo, jer uvijek idemo lagano u koloni jedni iza drugih i draftamo. Da vam samo pokažem što nas danas čeka ovdje. Danas 1.6. je više style, mislim da će biti decibel drag, a nakon toga sutra je drift na istoj lokaciji. Proći ćemo svuda, vidjet ćemo zanimljive neke primjerke i aute. Po sad već, ovako, ovo su jutarnji sati, tek je 11, vidio sam već hrpu tog zanimljivog. Držite se danas jer polijećemo. Samo još isprave laktove i to je to. Kristijane, nemoj tako ozbiljan. Isprvi laktove. Zadnja opomena, dobro, stali smo. I evo mi na kanalu mog dobrog prijatelja iz Češke, Peter Benajtr. Znači, ako se sjećate onog videa kad mi je tuča uništila auta. Onaj crni pored mene što je stajao, to je bio njegov Mustang. A danas u Zadar je došao, rekao sam mu, ima jedan mit u Zadru, jesi zainteresiran da dođeš? Kaže, želim doći. I danas je jedini Amerikanac ovdje. Ovo je Dodge Charger SRT Hellcat White Body. Peter, hi Peter. When did you buy this car? What is interesting about this car? What do you love about this car? I like this used car because
For me, it's now 3 cars for USA, and all cars for me no problem with repair, and it's good for my lovely car. How much horsepower? 750 horsepower. 750. Yeah, I see a different intake. it's open. Carbon intake. This 30 horsepower up. It's open. 30 horsepower. 30 hours. Okay. Yeah. And this is 6.2 liters compressor supercharged. Yeah. I mean, this one is today one of the high stars in this meeting. Yeah. Thank you. Hood is black. Now, Peter has a few American cars. Peter has Dodge Ram. He has Ford Mustang, and also Peter has this one. If anyone wants a car from USA, he buys them, he takes them to Czech, and then he sells them to Croatia. So you can contact me, and I will give you his contact, so you can have your own dream car, American car. Yes. Peter, Thank you. Peter is my best friend from Czech, my legend. Yeah, my best. Thank you. Thank you very much. I ovaj video završavamo kao što vidite jednim neslavnim potezanjem auta. Hvala svima što ste pratili, što ste gledali. Drugi dan neću ići na drift, ali moram pripremati drugi video koji slijedi uskoro na kanalu. Stoga vidimo se i pozdrav svima, share, like i subscribe.